Hi everyone! Hello there! How are you? Welcome to my vlog. Whoops. Pasensya, medyo nabaguhan pa ko nga mag-intro day ko og welcome to my vlog. No? Feeling irang vlogger na gid ko, no? Marag vlogger na gid na atong dating ana. Medyo I have 25 videos naman siguro diri sa YouTube. So, So more or less vlogger ang dating, no, nato. So karon I'm waiting for my nephew kay mga tumi sa amo ang uncle. Nagsaulog siya sa ika 70th birthday karong adlaw. So we're invited for our dinner and manukos mi didto, MAKAW'S, no? For sure murag naa siya handa didto. Lechon, I'm sure na lechon, so it's my favorite, no? Favorite kay nako ng lechon. Pero gamay lang atong kanon ko, tambal ibog ra good. No? Usahay pasaway gid ko. Medyo bawal ba good na, pero kusnit lang ta gamay sa panit para tambal ibog. Okay? So, tara, dalon ta mo dito. Manukos ta. Okay, I'll see you there. Okay, happy 70th birthday, Lolo Makaw. And for their catering, loyal gyud sila sa Genrex. Manghiling ko labang wala pa'y tao, so this is rice. And this one, pancit for long life. And, lemon chicken. Okay, lemon chicken. And this one is lechon kawali. And this one, sweet and sour. I don't know if it's fish or pork, basta kay sweet and sour. Oh, with kuan pa dyan na siya. And beef steak. Beef steak. Hi! And humba. And of course, the lechon. Hi! Ang little vlogger. Say hi to my vlog. Hi! Say hi, vlog. And over here is the fish. Oh, hi, vlog! Meet my beautiful niece. Hi, vlog! Hi, vlog. Say hi to my vlog. Ika, say hi. Say hi sa vlog. Hi. Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Ina. Now, please subscribe. Please subscribe to Tita Chayli's channel. Sige na. Ina, Please subscribe to Tita Chayli sana. Sige na. Sige na. OMG, big fish. Okay, what na? Oh, dapat judi ay. Oh, Kalderata. grabe. Magkanding Kuan man ni siya. Manok Bisaya. Fried manok Bisaya. We have shrimps and kanding. Caldereta. Asa man ang paklay? Ari ko ni Alexia. Hi! Welcome to my vlog. Over here is the paklay. Okay? Wala kalami aning paklay. Halang gid ni siya. Basta ganyan si Alexia, si Kayapa mong kuan ani. Luto lami gyud. As in. Okay, so here. Okay. Happy birthday. This is for Lolo Makaw. And this is for Lola Edi. No? Joint celebration. Iyahang birthday, Lola Edi's birthday was on June 25. Nya karon June 30. Kang Lolo Makaw. Okay. Oh, fish. Galaway na ko. Okay, so waiting for the guests na. Una pa dyan diri. My cake. Ko.
Lolo Makaw from Shamin, Jake and Jade. And from also from Mayor Baba and the city government of Tagbilaran. And over here, salad. Ooh. Hi, vlog. Hi, tita. Unsa ni siya? Violet man. Ube? Ube. Okay. Hi, God bless ko, tita. Hi! Hello! Bless me! Good evening! Say hi to my vlog. Hi, vlog! Hi! Flying kiss! Flying kiss ko lang. Flying kiss! Hey! Oh, mana si Ondoy Son, si Dayan, and the birthday girl. And si Inday Nikki. Hey, congrats, Day! Congrats! Congrats po, Day Nikki! Daghana kay mga achievers, oy! Yung duha! With high honors, valedictorian. Wow! Congratulations! Kanipod! Oh! Kumusta ka tanan? Muna si Uncle Papang and Jade. Hello. Hello! Hi, Jade! Oy, mag-bless ka! Bless ka! Oy, very good girl! Mapay pagmata, na? Ah. Happy birthday. Yay! Again! Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Kisang birthday ka? Bis. With? Yay! Oh, ang mga audience, impact, ang mga lola. Very good, Gray Gray. Good, Gray Gray. Say hi, hi. Is it good? Is it good? Good. Good. Madam, may sinapon. Hi, ate. Hi, Hello, eh. say hi. Ate. Appear. Say good. Paningot, paningot. Uy, na-open na ang lechon. Oh my God. OMG. Hala, ang lechones. Ano ba naman tika niya, no, di ba? Lahat ng abriyan na nila. Alam ta din yung gikuha ang pangakon. Okay, Nara, ang celebrant. Happy birthday. Gray, Gray! Gray, sing happy birthday to Lolo, be. Face, Lolo, face. Ooh, happy birthday to you. Yee! Count 1 to 30. Go. Yay! 11.
Wala na. Thank you. Hey, na-open na Jude. Na-open na Jude siya. As in, clack, 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 clack. Okay. Na. Okay. Hoy. Okay. Iya, paibog ma. Okay. Okay. Ilan na sila nanay? Amen. Her husband, Makaw, celebrating his birthday today. May God bless them all and let them enjoy always. Life to the full. God bless them. Amen. Okay. Yay! Naay! Okay. Hala, kalami. Ako ni be. Kayay. Okay, lechones. Yo, lumi na sa lechon, ah? Wala ko rin. Hindi na nag-order siya. Ana! Ana! Sulong na kayo niyo. Paano ito talagang ay? Lami. Lami ang panit kaya dili ka tong baga bitaw. Okay. Nangagob. Lagob ang panit sa lechon. Si atong. Utong. Payet. Lami ang panit. Ako si Lara. Behave ako sa akong vlog. Yeah, hi vlog. Subscribe to Tita's channel. Tita Chayli. Tita Chayli. Gray Gray. Say hi, Gray Gray. Say hi. Hi. What are you eating? Lechon. Ang lechon. Kuya. Hi, Kuya. Hi, Daddy Andrew. You're here. Haman si Andre. Haman si Ichoy. Nami kayang kuan niya. Lechon. Nami. Nami ang lechon.
Yan. Mana si Ipeng? Kinakusgang. Hey, Chudoy! Hmm? Mana si Daddy Andrew? Welcome to my vlog. It's my... Vlogger na rin. Of course! Subscribe to my YouTube channel, Tita Chayli. Wala pa kaka-discover sa akong YouTube channel, Tita Chayli. I have 26 videos naman tingali, 25 videos, yeah. Wala pa. Uy, kita good. Gladyo para 43 subscribers pa ko. Ika 44 ka. Hoy, subscribe ka, ika 44 ka. Mami, ang panit. Andre! Asa man si Andre? Hi, Andre! Hi, Andoy! Hi! Uy, waka ni Bless na ako. Waka ni Bless. Good boy! How are you? Mani si Bijo. Hi, Bijo. Now, welcome to my vlog. Si Bijo. Sama ni celebrant naman na ning gawas. Hi, Mamada! Ano mo, tago ka, Mamada? This is Anton. Ay, abi ko taga Denrix. Abi ko taga Denrix. Ay, kaya pa, subscribe to my YouTube channel, ha? Ha, mulay ko? Subscribe to my YouTube channel. Tita Chayli. Tomorrow? Now na. Hi, Ruth! Ay, si Ruth nandi ay. How are you? Oh, may YouTube na ako. Subscribe mo ako. Tita Chayli, ha? Uy, 42 pa. Oy, mag-comment na tanas mo vlog. 43? Kay sige tanaw na siya na. Sa iyang birthday? Okay. Hi, Jay! Alik, Ray! Oh. Si Fib Ann. It's Anton. You subscribe to my YouTube channel. Yeah, Tita Chayli. I think I've seen that one. What? Never mind. Si Grandma. Like Okay. grandmother. Ta ang mga kuan millennials.